Oga karon ata dinis may barangay Liburan, Longsos Baongon, Dalawigas Bukidnon. Kumikan sa usa ka tawag ato nga na-receive no nga nakakuha gid sa tong atensyon. Kumikan kay kining atong anihan dinis may Liburan. Usa matud pa siya ka blind pero makahimo gihapon sa pagtrabaho sama sa usa ka ordinaryo no nga tawo. Busa karon ato siyang ila-ilahon. Mayong hapon o karon no na atong makauban si Sir Alvin sira? Yes, sir. Alvin Adino. Adino. Dinis Mayata Liburan Baongon na Bukidnon. So sir, kumusta tod ka karon sir? Okay ra. Okay ra gyapon buhi ra gyapon. Buhi yawan kumbate yawan. Bati gyapon sir. Sige nakaanhigid mi diri sa imong area sir no kay tungod po lagi sa imong history nga nakakuha po sa mong atensyon. Toda sir no kanus agad day na nahalap or na kaning na blind ang imong pananaw sir. Kuan tadto dani mga mudagan na mga 20 years. Pero pwede ba nato mahibalan sir nga nganong nahitabo man na siya? Sa una mong panahon ulit tao pa ko. Naghimo mig swimming pool taga buntong kamamanan ko. Akong agalon si espiritu naghimo mig swimming pool. Ako yung saligan. And then pagka iabot ko Manila ani dito nagsugod akong isa ka mata artificial kini. Plastic man eh. So mga pila ka years nagminyo mi sa misis napiktuan eh. Ang finding sa doktor ingon niya glaucoma. Balikuan gyud sir totally di gid ka makakita wa gid kay makita gid la. Totally di na ko kuan blood na gid akong pananaw di na gid ko ka kita sa mga tao unsa ang kanindot sa kalibutan. Wala na gid akong pananaw. Katong time sir no nga nawala na gyud usa kalit lang kay to nga nawala ang imong pananaw or inanay. Kuan inanay lang sa sir pagka ibot sa kong ngipon so natabang ko sa kong ugangan boy pa kong ugangan nagtabang ko himo og basakan nga pilapil and then sa wala pa ko nag paibot ng ngipon daan ko na isa so pag paibot ng ngipon naghimo kog tabang ko wala pa nagtulog adlaw nagtabang ko himo og pilapil sa kong ugangan dito na nagsugod pagkagabi natulog ko pag mata na ko wala na blood na akong pananaw hinahinay. Pero pila nakakatuig sir nga na totally blurred na gid ang imong pananaw. Sa akong bantayan pagkatao sa akong kinamanguran nga anak gidad naman siya og 17 karon. So pa sa tao niani na ko mudagan na ning mga 18 or 19 years. Pero sa dihang na konser na totally na wala na gid ang imong pananaw. Unsa may gibati nimo diadto nga mga tungura? Ako ang yun, di na ko madawat nga yani ko. Gusto na ko nga mawala sa kalibutan. Galing kay akong asawa butan man. Sali ko siya og isasad na may Ginoo. Basig linya na nako ni. Naghatag sa Ginoo sa ko. Dini po sir akong ibalaan lagi sa imong nga inisyal na to nga pagkaistorya nga taliwala di na ka makakita but makahimo pagyapon kas trabaho sama sa usa ka normal sir. Kay sa pakitabo na ko ani bisag pagluto sa kusina ako pa yung magdigamo magaling maggutad og karne manok basta kay mga karne gutad og sundang bugag kahoy tanan trabaho na ako sa maig mata hibawan ko akong mahimo kani sir like ingon nga magabugha ka ana mo hadlok kay sundang mo imong gamit or sabay sundang ang imong gamit or kaning palakol no di ba ka mahadlok nga basin og simbako madisgrasya ka or basin og simbako na madisgrasya pod nimo sir kaloy sa Ginoo bago ko magtrabaho sampit kay ko sa iya sa Ginoo at sa akong gamiton og sundang may akong gamiton pero kaloy sa Ginoo iabot og Corrientes City wala man sa ko hinuon sa masamad may ko kuntil kaya ang Ginoo nga tanaw makatabang man sa kuha. Pero katong time sir nga imo kining ginabuhat unsa man ni imo pa ning gipraktisan or kalit lang nimo nakatunan?
Ang ako mong ginahuna sa unang sa pagkahitabo nako, wala na maghimukuha sa ako nga mga tao mo pagtrabaho sa kuha kay diferensya naman ko kay halap naman. So naningkamot ko nga basig kuyaw akong trabaho mamugag kahoy mangahoy. Ako gyung gi antos gihimo ginako para gid maka suporta ko gamay sa akong pamilya. Kini mo mga binugha nga kahoy sir, dili lang ingon nga konsumo din ninyo but imo gyapon ning ipamaligya di ay. Oh, kay dangan nga bughaon ako nga kahoy. Napangayo ko sa ako ang amigo. Nga mangayo ko sa punuan akong putlon bughaon. Ang reject ana mo akong isugnod sa abuhan. Ang kanang okay mo akong ibaligya dire. Kini imong ginahimo sir no nga taliwala blind ka but naningkamot gyapon ka no nga maka-income. Kumusta ba unsa po imong reaction ang sa imong pamilya? Dako gyapon ko pasalamat sa akong mga anak asawa kay mo nga bisig nyani ko timbang gyapon mo sa ila naka-edukar gyapon mo silahan karon. Pila ka buok yan imong anak sir? Akong anak karon tulo puro bae, ang kinamagulangan 23 years old, ang ikaduha 22, ang ikatulo 17. So ang kinamagulangan ako graduating sa CUC maestra sa CUC sa Carmen niya. Ang ikaduha nako nasa BSU Baungon Bukidnon si Kanyir College niyang kinamangurang grade 12. So ipaundang sana ako ganama iyang bata nga katimanong. Sir, kung may iskot tag kolehiyo, di pa sa basta ang tuition diha. But nabay lain nga source of income, isabay ka suporta po nga ganong padayon man sila maka-eskwela sa kolehiyo. Ang akuan mo gud sir sa unang pag-abre pa ang slaughter area sa Pilagro sa Masin, akong misis nagtrabaho. So dublikayod me. Mangumpra kog manok, tiil ulo, batikulon tinae, baligya na ako mo ni nakapalit kog freezer og grip kay nay mga sulod na para baligya diri nay mamalit diri nya ikaduha sa jer akong anak scholar sa CUC. Pero kini karon sir no, like scholar imong anak di usa man sila mismo naningkamot ani nga mo apply or na kay ikaw ang naningkamot nga nakay giduulan para matabangan silang scholar? Wala ako'y giduulan nga may scholar sila rang paningkamot sa CUC nagkuan sila pasa sila sa CHED man to primero. So pagaman CHED kaya scholar man, so nag-apply na sa CUC og full scholar. Ila na nang paningkamot kay ako di na ko makakuan sila kay di man takakita. Ang ako lang diya nga alalay lang sila pamiliti nanay mga allowance lang kamay. Ma'am Tod, no, ang ikaw na scholar gid kanya sumala pa sa imong papa nga na scholar ka tungod sa imong pagpaningkamot. So unsa ko pwede ba na mo mahibalaan giun sa nimo pag-apply nga scholar ka? Katong nagbalaan ako nga nag-open ang COC og scholarship na full scholar, diretso din ko nag-apply kay ang ingon mo sa COC nga kuan daw priority daw nila ang mga kuan 4Ps. So kami 4Ps man gid mi na belong. So nag-apply ko, then gi-appeal na ko ang ID sa akong papa nga katong PWD niya nga ID, tas nag-ampo din ko nga ma-appeal bitaw jud ko, sige ko follow up nga makuha ko sa scholar. Dayon 1 month dayon nabalaan ako ang result nga appeal ko sa scholarship nga katong TES scholar. Katong time nga nag-apply ka sa scholarship, sige pahibalo daan nimo imong ginikanan or aya na ka nagsaba nga kanang nadawat na ka? Aya ra ko nagsaba sa ilaha katong nadawat nako. Kay kanang gusto bitaw nako kay nga i-surprise pod kay wala pod baya ko kabalo nga makuha ko kay ang giingon man sa kuan sa COC nga kuan daw kanang dili magdahom nga madawat kay kanang dili daw kuno kuan bitaw pili tungod sa kadaghan kung unsa to ilang makuha mauna. So mo to nga grabe ra kung ampo nga makuha ko then aya pa rin ako gisaba sa ilaha nga nakuha dayon ko. Katong time nga imo nang gipahibalo sa imong ginikanan nga nakuha ka nga scholar sa COC. Unsa ilang na imong reaksyon? Nalipay sila kayo sir kay kanang kato magud nga siya nga scholar, full scholar siya so wala mi mabayaran 20,000 ang amo at 10,000 sa COC. So lipay kay ko kay makahuman jud kog eskwela kay bisan og tuod tisod kay mi nakapa-eskwela sila mga magpapasakwa sa COC dahil nakuha pagig ko sa full scholar. So murag chara bitaw kay sa feeling sir nga makahunaw na kang ano lugar dili ko graduate nga nanay scholar, nanay tabang sa amo bisan unsa mi kalisod. Tod ma'am daw sa imong pag-eskwela sa COC medyo distansya ang kining liburan. Unsa man ni taga-adlaw ka ga uli or gabord ka dito sa ubos?
Taga-adlaw ko gauli sir kay ang klase na mo Monday to Tuesday ra dayon sa Wednesday o Thursday kuan na din siya online. So muuli ko then kuan lang manakayan lang. So kini karon ma'am no, nasa third year na ka di ba? Third year na ka karon. No, so kani siya ma'am asa nga nung naning kamot gyud ka nga magkahuman kinsa bagay gihimo nimong inspirasyon no nining pagsakripisyo nga imong gihimo karon. Syempre, first gid ang akong yung papa kay bisan tuod og pila na ka years nga dili siya kakita gapangandoy bitaw gyapon siya nga bisan na lang og isa sa amuan nagi makahuman. So gusto ko nga dili bitaw mapakyas ang iyahang pagsalig sa ako ang gusto niya mahimo kong maestra. So mo to nga naning kamot jud ko gihimo na kog inspiration si papa nako nga para bitaw maingon sa uban nga bisan buta nakapa-eskwela bisan buta nakapahuman og kuan college nanay maestra. So mo nang gusto ko nga ipakita sa ilaha nga bisan ingana ra akong papa kaya mi nila ipa-eskwela kaya ko niya ipahuman. So mo na akong inspiration akong papa. Kung sa mga gusto pod nga message na ngadto sa imong papa. Kuan lang ako lang mastorya sa akong papa nga bisan tuod og di nakakakita saligi lang ko mahimo lay kong maestra sa tabang sa Ginoo. Ampo lang bisan pag unsa nga pagsulay nga maabot sa atoa. Basta kay naa ang Ginoo kauban nato. Kaya nato. Toda ma'am noon bala na mo nga lagi imong bana blind di siya makakita but still no nga maka-perform gyapon siya sa pagpangpugha ug uban pang mga bulaton sa balay. So kini siya ma'am unsa po imuha pong gibati ani ma'am? Naluhin taon ko sa iya usa ako nagngita pud kog trabaho taon nga kaya ikaabag sa iya kay ako gid siyang galang taon nga bisag halap siya gabuga gid siya kahoy. Madlo ko ba nga iyang kamot pero ana din siya sa ako nga ayaw lang paglantaw bing kay kanang makulbaan man ka. Kuyaw gid kaayo sir. Pero unsaon ta man gyud nga naingana man gyud. Di ako nang gidawat. Toda ma'am no sa imuhang mga anak karon nga nagpa-eskwela man gyapon kag kolehiyo taliwala nga ingani lay inyong sitwasyon. So kumusta ba no nga naigi pa eskwela di as kolehiyo ma'am? Na may trabaho gamay amo lang giabag taon sa among anak nga para gid makahuman og eskwela. Mo lagi namang pangandoy sa mong ginabuhi nga among anak na grado o para nga punpuhon ila ara man na di man na amo amo nang tabang gid sa ila amo silang giabagan bisa ginagmay lang minay among negosyo nga gamay Mawala mis kalibutan. iya dayon kung wala na ikaw gamay na uy bing gamay na maning kahoy magkwanta adto tagtabok kay mangita tagkuan o sige ana. Tod ma'am no unsa na lang po imong gusto isulti sa imong bana ingon man sa imong mga anak no nga naningkamot gyud ma'am. Uy, gasulti gud sa akong mga anak nga. Kamo gid mga bata, kay maninguro gid mo eskwela. Kay labi na gid nga imong papa dili ka kita. Oh, kung makakita na mo trabaho po nakalampos na mo. Di imong papa mag-stop na siya bugag kahoy kay tigulang naman pud siya. So karon iyang testingan ni Sir Alvin no ang pagbugha nga mao kini ang usapod sa iyang gihimo nga panginabuhian. Og sir mo distansya tingay ko gamay ba? Sige sir kay. Ako yan katagas putlon man ako na sampulan na mo sa sundang nga pagbuga nga. Kamo may mata madlok ino. Oh. Yan ako mo pagbuga. Kung maputol kahoy. Na. Hadlok gyud kita tanaw. Oh, tino na. Nay magtanaw sa ako diri, madlok yun. Pero ay nagigtanaw. Muna akong gamiton. Niya ako magbuga ako. Maputolan na sa akin. Diya mga kayo. Dabas mo kung gamiton na ni Jen. mas. So, kining kuhan. Kaya kung naman yung kahoy nyo, kaya kining niya. Kaya kung yung kahoy. Oh, yan o. Kamo, may mo mata bro. Kaya kining kahoy. Ngay na sa putol na. Kaya kining kahoy. So muni ang mga binugha ni Sir Alvin no. Ini mo nila ang baligya. Pila bugkos ani sir? Bilang bugkos? Dusi diri. Tag 12 ang isa ka bugkos. So sa usa ka adlaw
Pila imong makuan sir? Pila imong mabuka? Di ka pareha man. Di ka parehas pero kasagaran dyan. Oh, kay bumubuga og sa gatos, kabugkos. So di mga tatuad pa man ang malin, mga 2 ka semana tulo. Basak man, bulat pa man ako. Atay gamay nga pahlipay kang Sir Alvin o sa iyahang pamilya. Actually gamay rin kini kay medyo pitas pa pero basin din sulod madungagan tani. Ito sir, nawata sir ana mo ang 5 kilos nga bugas, no? Imo na sir ha, salamat bigay sir sa imo sa pagpaambit sa imong service kinabuhi. At sa mo nga maghatag ko ng inspirasyon nga tinas uban nga magkakita ni nang atong video. Ugmaw kadto ang istorya sa kinabuhi ni Sir Alvin Adino nga usa ka blind apan naningkamot gihapon nga makigbisog sa kinabuhi. Nakapa-eskwela sa anak, of course suportado usaba sa ihang asawa ug tibuok pamilya. Kamo usab unta nga naglantaw karon ang makahimo usab sa pagkumbati sa kinabuhi taliwala pa man sa bisan unsa nga pagsulay ang inyong mahayaguman. Hangtod sa sunod higayon, kini na lamang si Zen Gahatol. Palihog pag-follow, share niini nga video. Daghang salamat. Partner. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usab sa atong nasod. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.